say Kumasi abaye say omo nko na e say oban no ye develop ma na other regions na aka no ye yum firim make an obati ase e de enti amesi mahama magene bo no eni say omompanim mahama emre bi atwam ko gina Kumasi men ka say mesi yenyi asante region firim because the enti make asante for no bebre wo eastern region bebre wo all over the regions no omo de minim say and yes, and the phone national I want to make us a munya for Subian free so because of one ma ne best school fee education no kuano when you scare the bon hoban ain't any so and you be ungrateful no and yes, and the phone na and you ungrateful name Kumasi per se no Kumasi se no and no problem and Kumasi so no nye asante phone kwa na ti Kumasi kru no enya santefo nkwa nete ho de ntia meka sa ne se ye wo tribe bie bi wo Kumasi se de bi wo nkran no se de bi wo kofodua tribe bie bi wo Kumasi nti Kumasi fo se omunya mpuntuo omunhu bibie mfra ban no sa no mpaso mo kire na de ntia mesi mahama magene bo na de okai nai no kra ne se okogina Kumasi e kan se sa krofo we Kumasi fo yi omwo haidie sebe so the asphalt o the gold eye asphalt kura ma omo a omo nkai omo nyiwaye nti ono no wa man wo na manfo ye no na nra metete ho a mehwe osechi mensa bonsu ne videos na ekobara na manfo na metrasa na mesese na busa mo se eye Kumasi pa ni senyen krofo bi ana akofrem no mu di akire yes ade afa na mum se Kumasi dia Kumasi minim dia ene de mahama kai na ne no kure nkansa asantifo me se Kumasi o se Kumasi dia se wo de gold kura no asphalt a omunyi waye enti oto na dwem no kure papa ni bonie ahama baje obo o se mense bonsu ene obato obo because me hwe Kumasi per se international airport na eku Kumasi no ka metime ka se nye Kumasi na nka ese me se me kan no kura ba aja ye hu se ho na ye headquarters e wonti no se ye omo no mto aba the whole Ghana omo kwa na to aba enti emfe nko hunti na ye second African the biggest market in Africa and kamimi mu a kanya ho na wo se eko na enso ye se ho na ye ghetto enti ho na ye de eko yo hwe akwan num ne ade omampani Akufo Addo yere enkran ho kofodua ho takrade ho bro hafu ho wanya ba bia nkosi maternity ward se Kumasi yo ya jetum ba ni nyina mu no Kumasi fo ya sa epia bontin muntie twi na make ni ye menka sa santefo because santefo no omu de 98% no omu de omani eda ho no munim de aban na ye no omu ye grateful omu ye ungrateful no eye Kumasi fo na Kumasi no nso no he said de obi abi na no si Kumasi nye mpuntu omu nka sa santefo ntira me tumi se me gina so Kumasi no so omu ka sa santefo nye mpuntu odi anka meba santefo so but o si Kumasi fo nye mpuntu obi enfra ban no ho ntimi se Kumasi nko a na eni mpuntu na me pese Kumasi fo no eba since Lawrence time ebesi sabere se omampani bempa na wo ye Jimmy pa ye biti mu but ya nya ne sa so ye nya power ma ndi wo kan omo na de fat bibre ndizi wo omo na de fat bibre ye be tana na bodu ye kasa we know what we are talking even omo no nim say enye but wo gbo man na bronti obeye because odinefu ne na nkanye sa na ntinka Ghana practice say nyimpa bi ti sa Pia Stadium ene betu Ghana fo wo sika sem na den sa Pia Stadium ni pint is all na nke betu Ghana fo e wo sika sem what
na akua don kom kasa na gen form akua don ko say ye see di no the dollar na ha adwa mumia ni America fo nko disika ba ko dollar ndi e ko bobi 10 million emfie du kura 10 million because ye ko bobi 10 million na dollar ni ko animu emfie du na free 10 million ko be 50 million the CD dollar rate no e kosoro na wo ka so kosoro and time take my form. And I think it was making sense. Now, Pia Stadium. And the IMF ni nyina nse ba ko ye kromfo de NDC IMF no enya IMF omo koy na ne ye kaseti o policy credibility, read my lips, policy credibility edmonyam bosia ena na ye di Ghana ko boy go na Ghana eni magu ase enye bailout no de normal ewiase obi anu ha ne ho se na kwankro enti say ye di mombo ni ba ye na ke je ma ni ko smooth anka na ye anu ha wo mpe taxi pia wo Ghana nya wo hwe wo mpe taxi pia ena ye pia tax a ye wu de wo pia tax da me wo kan ye pia tax anu me challenge you, I dare you say for tax you returns bra never be chere say me pia tax afuwe. Let me tell you, if you don't know, Ghana as yet was about 27% in the pure tax. Now how can 27% feed 63%? What to be that? Who go school? Who try exams? Now who try 27%, 27 over 100. One person. And the basic KVIP kurana this year for Bobisia. Now by be about say there be sika wo manum enkrofo twitwi sika no we de fifa for baby mumie sika na enyi sika no internally said the enko besia bo a wo to wono ama kokohwe kwani amma brasan sanya bedada say momo e di ba bebia usika o man na say katachi afrifa ni nyansa do so che ni trini na say bi woni a o kan be say denti o betena ho a da bia o mo de problem ba na o makasa problem they have no solution. What if you are Captain Smart and money can check? What solution man on Modiba? Car copy, and I know over speed. Nyansamu, okay. About corruption, Sember Kofum. If not, your policies and constitution support it. And Jabangagin, he has no credibility to even be a Speaker of Parliament because he's a thief. Not to talk about Haruna Idrusu. So by a minority leader, he's a thief. Why you call for? I'm saying it emphatically here. You should take me to court. Now I'm proving that is why you come for. How can you work one and take double salary? Near can. Well, I got to win this gun. They are thieves. But the MPP person or Chile say what democracy and say change democracy. Are you too lenient with them? They are working free. Don't you think you are sending a danger signal to somebody elsewhere that he can also take double salary and work out free? Are you not sending a danger signal to the other people that you can take the government's money, squander it, just make sure you are in parliament, you are free? Nanka Sagrame housing, mutimi kwa Jessica. Ya kwa kosi 5,000 houses. Mujimi no NDC for no mu binu. Na no NDC